ki khubor ka bate si TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Kakinhuan Menteri Jong Sorkar Jylla hakar penyuturik naiwing arja apsau. Kalau Mynjur yang Meghalaya Health Service Academic Rules arja apsau. Nagabenta ka jingtung kam yagi nong tray haka Shillong Medical College kaban setray kam no nadu snam arja apsan. Sorkar Jylla kalau pelut palat khat nriu keluar tengka man sedang no ya Shillong Medical College bat kumba shispa teli ki seed on mang hakini ke college puli doktor. Hak jinya keren bigelat pathai khubor ke menteri ke tanah ke koi ke khia ke Sorkar Jylla ke Dr. Ampri Lingdo kalai thuru baga kenhun menteri hakini ke jingalang kala Mynjur ru ya ke Meghalaya Dental Health Service Rules khanang ba ondup la ban penstet no ya ki kam basateng nadu ke bak penkiu kerdan bat ke bathungkam. Benta ban pentri kam bat ya chakmat ya ke Shillong Medical College. Ni ha pan lam ya kata ke service rule. Kene ke service rule don kam kerki na pinula bapin khot ya ki advertisements ban one kini ki nong tray ki specialized doctors ki directors administrative heads financial heads menta hadin bakani ke cabinet no ladep kubur da ke cabinet ngilala menta panya chakman man pentri kamno bat man konkret no ya ka jing pen sedang ya ka Shillong Medical College na ka benta ka thok snem arhajar arpusan arpunrip ni la ong yepi na ka wei ka por cha ka wei ka por bang na konkret menta ban pet ba ka Shillong Medical College kan rekam no nadu arhajar thok puli arhajar arpusan arpunrip ban pen rekam no ya ka Meghalaya Dental Health Service Rule ki dentist lani ki doktor benian kila trei hakane ka Sorkar labon snem klem don ka specific service rule dimenta ka Sorkar kala approve ya ka dental health service rule nang bang nila penyat sakman man penklan ya ka dental ke ha ki facility lani ki jaka ai suman boker jong ka Sorkar kujungi